COVID-19 na pathak Minister Himanta Dipu ng Kahumri. Kicho movie ajok bang trok abang phuatum Assam Kohari pen Khironian aking pen nang kepali. Hamren Fire Brigade Chokomaratum Don Thongke Prahini Aradapan Sanghan Kerondam. Kardom Piniada Bertalong Penili Samijili Hansepi Non Bertang Tonpen Arjik Tha Corona ke so longlok penapi koson pen siki so kelang ijia phanpura niphai kretrok CR ni Dipu Medical College along Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang Kahumri. Nonamat Karbi Anglong District along Corona ke so ki unobelang kusitami kewangjilang arni dukok tahai puajok kacheri megjia phanpura pini Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College nang Kahumri pado. Minister Sarma nang Kahumri ahut Assam Health Minister Pijus Hajarika, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, HAD Minister Sum Ronghang, MP Horen Singh Biatum Pendanglok, KAACEM MEC Atuman Parta, Dr. Nurse Atumta Chetongdun. Lapusona por ahut Pherangkia Thingnu Minister Himanta Biswa Sarma kaninjia tengke Bharat Sarkar ahin pen Corona ke so do abe asat lang ki enjia kor mate PPE kit China pen lak thomra suri phokep wantanglo Laso ang bong pen Assam alongta suri phokep nang lelo lasi Assam angkang kidoan Medical College alongta labangso PPE kit kiso kelang akor prabjin pen paliponsi Corona ke so do abe asat lang klardak pen pangthek ponlongpo Kangki resek Assam alongri alongaman district kape along kachongda dam lapen lo kachari dam au samaratum kaching thanglok do lasi kewangji jangmi poni phai ingkoya phi halahai atumaphan amithang ahem kapache dam jabar sai pipon tahai pusi Minister Sarma pangdakpo আলোচনা কৰি আছো ধৰক বহুত ডিমা হাছাও কাৰ্বি আলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত আছে অফিচ কাছাৰীও নাই গতিকে আমি 20 তাৰিখৰ পিছত পৰিবেশ চাই অসমৰ ভিতৰত জোৰ মানুহ বেলেগ জিলাৰ মানুহ বেলেগ জিলাক আছে তেওঁলোকক এবাৰ আমি আহা যোৱাৰ অনুমতি এটা দিম বুলি এটা তেনেকুৱাত আমি চিন্তা কৰি আছো যে গুৱাহাটীৰ মানুহখিনি এবাৰ ডিফুট আহি যাব পাৰিব হাফলঙৰ মানুহ হাফলঙত যাব পাৰিব কিন্তু আকৌ হাফলঙৰ পৰা ডিফুট যাব নোৱাৰিব যাৰ য'ত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আছে ঘৰলৈকে গুচি গ'ল বা গুৱাহাটীটো অফিচবোৰ খুলিব কোনোবাই অফিচ এটেণ্ড কৰিব লাগিব এবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহি যাব গতিকে তেনেকুৱা এটা সুবিধা 21-22 এনেকুৱা ভিতৰত দিম বুলি আমি মনত ভাবি আছো যদি পৰিৱেশটো এই ধৰণে থাকে Aru niphai ke thom aphi det pikangkir pabaji pabat belake central sarkar atum kamatha alinglo bonta bangso ke so men le ki jut kokji kali apotsi kiduan arada tumta kopima sarkar hukum nangki pi atengpen ki kroidun hursi kimi puta Minister Sarma hinpen kachuningri padopon লংখনটো গ্ৰীণ জোনতে আছে গতিকে আপোনালোকৰ অলপ কিঠিল বেছি হ'ব কিন্তু জেনেৰেলি পৃথিৱীৰ কথাটো এতিয়াওতো ক'ব পৰা হোৱা নাই যোৱাকালিও ভাৰতত 1000 কেছ ওলাইছে এইটো আচলতে বিতৰ্কটো যিসকলে ভিতৰত গৈ চাইছে তেওঁলোকে বুজি পাব যে এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত চাইনাতে কোভিড নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ফেক্টৰীবিলাক চলা আৰম্ভ হৈছে পৃথিৱীৰ আন কোনো স্থানত কাৰো ফেক্টৰীবিলাক চলা নাই ভাল হওক বেয়া হওক এতিয়া তাৰ পৰাই বস্তু আহিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰেও যিবিলাক টেষ্ট কিট আনিছে কিবা আনিছে তাৰ সৰহ সংখ্যকে এতিয়া যোৱাকালিও মই যিটো ক'লো ৰেপিড টেষ্ট কিট আহিছে তাৰ পৰাই আনিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আৰু আমেৰিকায়ো তাৰ পৰাই লৈ গৈছে News report Diganto Teron Karbi Anglong Lai Tomon ke theke Japan habit ignore hemkir prite kangge sunge phora perarata tumalong KSA hamrena rotum humri damsi sang han kerap pajadam Perdhelang ke kruha corona war penajok India angkang pi lockdown ke do boma porhot kedam tang jangmi poni phai kretrok arni tomon thepi ke jabhot bithung rengthama constituency arlo penangan hemred na hok donno
Lason thak taksi hala bangso ning ve amat por phainer ke malom number isi karbi rong supialong habit ingnar hurdon thoma hem pritekang no Tomon ke theke Japan habit ingnar hem ki pritekang pu ki sung ke phorapet arara tumalong pini ke ese hamrena ropache thangchun bang humson teron jalin se kahomri padoda Kahomri da mahuttong sekot kache harjak thek jia phanpura don thong ke parara tumaphan sang han ke rap kapajer tekang Kisungapor hut lapuson ehemathe kup anwang pen kerap nang ki pitekang lake KSA hamrena ro tumaphan choro re jok je pusi kisung ke phora tum ka choro pajer News Desk Report Karbi Anglong Live COVID-19 penajok lockdown ke do boma porhut kangchir kalang et chipaning dingun AC bank truck bithung reng thamasor Assam Kari pen kheroni an aking pen nang ke pale COVID-19 pen non perthe ko pilo ka chiplang ko kangchir kalang et pen dong ka chichak nang bom poma mate corona ke so pen dong ka chere nang bom poma pu puta rara tum kamatha ke sung abidi jut ko kanno bangso ke so an so se kapang danglong le der japan tiripi charia tum puthot lockdown por pabat panthulo Lapusona por hut kangchir kalang it pen kachicha ko ne Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy kedai Assam Kari along kachongda dam bithung reng thamasor bang truck abang puatum sai jok je aking pen hem an ke bang je phansi chisik ponno Sitame hem chelele aprang kheroni police atum kachini dun dera jok alang litum aphan kheroni along khangdon si medical sat lang lang ponlo Laso office alang litum aphan puthot hem pache dam toilo Sitame hem arlopen hongkibar bede japhan police atum pen thanpare dun News Desk Report Karbi Anglong Live Kedamtang jangmini phai kre pho arni kangsam por phai hinira achitima por men tomon ke the oajok borjan lapen thansari constituency angkangalong ki ongdong a hem hingno dunangno Ihinanat lockdown ben kisung lapu ana tomon ke thepena jok hemrit kahino dunang sarkar atum kopu konatsi kerap kapa jiron po lata isi sarkar aphan arpu kardik kahodaya sonman den bonta sarlam the ki puason si kisung ke inut pera phan wangwi puason covid-19 avur pen ka pheri nang apora hotsi tomon hemrit nanga phalang nodun pen rar phan penang ana kisung nang duthulo Lockdown pen kangchir kalang it kadure thektik chotakali si non ke ongdum kiduk dera hem kana hokdolo Dhonsiri constituency angkangarlo dikrong ahabar along don creasia hem hingnu ponlo lapen halapu borjan constituency angkang koila langso dilai hithi havar hidipi mo ingtia rong pendanglok penang ana hemarit tomon phangno ponlo halapu manja rong pirbi alongta penang an hemrit hingnu dunanglo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Hamren Fire Brigade mate Assam Fire and Emergency Service Hamren branch achokumar tum patir pisi lockdown ke phai sek chithe ka chirim ponjephan kicho sona mung ke rona sai kedeng Lockdown ke pha arni ka pabara jok ongdong ara tum kangchir kalang ira ke sum ka chitong nang dolo Lapusona porhut Hamren Fire Brigade Assam Fire and Emergency Services Hamren branch along chokomaratum aning kimipen rong karbi lepen rong perbi angkang ki dwara tatum aphan mathasi methang asa hematheng no along sang dali kicho inti harsun kicho jang thulapen sabon ke ron sai dengpon Kadure that arada phan kicho son ke ron hut Hamren Fire Brigade along station officer Manik Timung lamthe thi hekpen COVID-19 apu thak lamthe jai pon Labang sohut sub officer Bigen Jigdung leading fireman Bhaben Bacha pendanglok chokomaratum chirungsi sangke rona sai dengpon Hamren Fire Brigade asai phupen kaning je pon atengke nilitum aphan sarkar atum pen bainong nang ing thandon aplo sitame nilitum ningche khangon AC bangso sai dengpon thulo pusi ningche pon thu nilitum department telipen o bangke already intum angsong pen nang thanelo Sita non bangke nilitum ako dak Hamren Fire and Emergency aropen abang nilitum kidukilak tamhan jungjung pen nilitum kachirung dosi kidukilak aphan itum don thongkep an nilitum ingwai ponsi heme jangre lai thoman ingwai ponsi nilitum pipajir lo lapen ki piason bang nilitum
Halo sang lin pho dali ilin ingti bang paket isi lapen phuria the ilin harsun ke er wahini lapen sabun sontrok hormu nitung kiduk ke lak daman nitum jungjung pen kacirung man sin tum kiduk ke lak daman tipajir pon lo Adulo harsun adulo ya kene dali sang nang pilo ni lining rong lo. La nona por hut pusame ki claim ke dam awar sai ga chilong le ajo ini ni tum han sab sewet pusame kira nang pajir lo salang ni tum han department hoi han pusame ni lihin pen pusame churu lo pen rong sor pusame lang ni tum han an su se ko na rap na la tuniri Hamrem pen Daniel Ling hi lapen rongbong terang karbeng long live. Piniada berta ke lapon sekang tonik lo do methak me kardom.